Inggih suksema ni sanimiar sayang niki Om Swastiastu Rajang Wengi sareng Agustina Nita Agustina nggih. Lan Rahajeng rawuh Eka Padma sampun bergabung ring FB tiange sampun miar sayang niki jagi miar sayang. Lurus sane miar sayang lurus share mangde semeton lianan uning sinambi nyantosang sani miar sayang Kijang lagi ngocen cerpen Bali niki kawian saking ide Bagus Wayan Widiasa Keniten sani memude dadong muse. Suksema atuk galas sani ketiba ring sekian titiang suksema ring suara saking Bali yang punike Bapak Putu Supatike sampun ngiceni titiang galah jagi nguacen cerpen Bali online edisi 100 miwah hari ulang tahun 75 niki Republik Indonesia Lirane mangkin ditang jagi nguacen cerpen sane mude dadong muse kawian saking ide Bagus Wayan Widiasa Keniten. Rahajeng rawuh ring Adek Rusiani sampun bergabung niki. Mangde nenten lami niki semua sane sampun bergabung ngocen cerpen titiang kekawitin iki sani memude dadong muse kawit saking ide Bagus Wayan Widiasa Keniten. Inggih Bu Depi Yuliani suksema yang kekawitin dadong muse kendal pesan kenahne uli kudang tahun kaden meled apang man kenuse sentanane pragat orang iju sabilang ajakne kenuse tusing masih nyalahang apa nyidayang laturang idope ngeranayang sabilang dine dadong muse ajak sentanane iputu iju ngalih jiwa ipidan dadong muse kelunte-lunte ke Bali anaknya nyambat ke daratan duga saya entu dadong muse menek jukung liwatin pasih ombak nusani kerasa yang ngasiuhang kenahne apang tetep mau usaha uli usaha lakan nekang amerte limane kerasa yang sayan magune kerana ani jemake teken dadong nuse mapi koleh
Uli meburuh nyuwun dipeken kanti nyida ngelah tongos membon buine ngelah tongos medagang gigis selegne megai. Dikenahne tetap ngerestiti apang side kaswecan oleh ide betari ani melinggih di nusa. Peninggalane dadang nusa sayan sedah pasih kusambane nyepukang kenehne ajak tanah kawitane. Grudugan ombake nuldulin kenehne apang enggal-enggal ke nusa nyagjagin tanah kawitane. Ia tusing demen kaucap anak nilar kawitan. Karena inget jiwa permanane ani neket diawakne gumanti uli kawitane. Sayan liang kenehne apa buin jani sebenganggon but kenusa. Inget dugasa ipidan kerasa yang metegul bo akateh ke daratan. Ombake gede pesan dugasen tu. Jukungi ane ngelayar tambis-tambis celepin yeh pasih. Saling paenggalin nyendok yeh pasih apang tusing enggalan bak misi yeh. Ia inget taen misalnya kanti ada 5 jam 5 mategol di kantih jukungi. Apa tusing kles ulian kesemutan. Agat enggal ada nak nulungin yen sing keto sinah subet tusing bakat tulung. Swece ide betara segara, ide betara baruna, sang dewa ruci, ngicenin pemarga, kayang jani anu bakat ajak magogonjakan. Merawat-rawat tanah nusane uli kusamba. Ditu iraga lekat. Ditu tanah ane ngawit tunggusin iraga. Dumogi ide betara dalam ped. Ratu gede mecaling tetap nyuecain urip iraga ni. Apang tetap kaswecanan ane madan melah lan patut. Dadang nusa menjalan kang engkau. Ngenah bukit buluhe. Genah linggah lugre. Ide begawan penyarikan dauh Bali Agung. Genah ide nyujur sungai loke. Bukite ane asli sayan mangunang kenahne. Pasihe rasang mimi teken dadong nusa. Maki pekan kaje genah gunungnya agung nyujur langit bukan nujuhang linggih ide betara di dhuwur langitin ni. Ento rasang buka ibape nyepukang imimi tepe kerasa ban dadong nusa. Mirip ento ngeranayang sangkan keramane nyegar giri ke pura golawah. Dadong nusa subuh orahine menekin bot. Bot nomor 3 ia menek sinambi ngejuhang tiketne. Tusing buin belus kena buka dugase ipidan. Jani subuh ada jembatan cenik ani dadi kisit-kisidang teken keramane di kusamba. Ia menek uli tribuana. Ombake ngelogang awakne. Ingat ia taen dadi tukang igal dugase di nusa. Barang ngayah di pura dalam ped. Ia ngaturang ring singgih betara ani bisang. Elogane dadong nusa dugase entu makejang nemenin. Yen subuh ia ngigal buka metaksu igel-igelane. Gongi saling sautin, tukang kendangi sayan menggupak limane. Tukang ugal, tukang gangsu, tukang reong, tukang ceng-ceng, alah kelingganan sang yang taksu. Buka tusing ada rasa lelah, cara mecepuk rasa bakni teken ane baktinin. Rasa liang, rasa bahagia, rasa deg-deg mapupul di bungkahan hati. Ene mara tukang igal ane ajak tukang gamel. Kitu ada ngeriang. Demen hati ni ninggalin anak ini sambil ngigal. Saja mirip ide betara ane nyuecain sangkan buka kini. Tiang dogen mantas membalik merasa seriang-seriang bulun sikuti. Ene mirip madan igeglane ane gumanti pesu uli kena sujati. Bapu proyek nimbal sambil ngemalehang tegakane. Mada apa ngeliu sabilang ane ngayah buka kini. Bapu diarte ajak Mimi Mustini saling seledetin. Meled asane dadi pergine. Manian tiang lakang ngayah masih. Awak tusing bisa ngebitang 5 lagi ngayah. Ngebitang 5 tusing bisa. Kewala 5 tiangin lemoh. Lakar kujang. Nah duyut malu. Benjo bos subuh nyarek igeglane.
buen lanturang. Buen jebos lakar teket di nuse. Dadang nuse ngamig-mig. Apu buen melayar nganggon mesin. Tusing kanti 2 menit sebut teket. Disebani teket. Lakar singgah ditimpali. Enu mirip buka ane pidan bareng-bareng ngayahang kenah. Dadang nuse ngeriang dikenah. Peninggalannya letakang ya pasih kusambani. Ani linggah buka linggah kenah manusani. Segara tanpa tepi. But-bute menggenapan adane tepuk ini. Jukungi masih bareng ke tengah. Mirip lakar ngalih B. Mirip ingat bedegani urepe di pasih. Ombake menek tuun buka pejalan hidupe dadang nuse. Saget di dhuwur ngujune liu man bati uli medagang di daratan. Di keng kini tuan nuju udu sakewale ia tetap ngerasang bahagia hidupnya. Menek tuan mula ada di hidupe, tusing ada di bedur dogen, tusing ada di beten dogen, pejalan hidupe adane menggenepan ada. Mebisa-bisa nyalanin hidup dogen, di luangnya ada kuni saget lega, disebatnya de kuni saget inguh. Ngalih kuni anim antar dogen, ane ilang dikusam ane ngai uyah ipidan mederek bukan anak yang baris di 17 Agustusi. Jani tua ada abesik dadue. Makelo-kelo bisa lakar tusing ada ane ngai uyah, sinah lakar ngalih palit uyah kewah gati. Utama yen nuju karya ageng ada upekara nih misi palit uyah, madak je apang ada ane tetep ngai uyah. Penumpang animan kati sebut nomor 3 lautang menek. Petugasi ngorahin penumpangnya buti menek. Saling pemaluin, saling nonton enggal-enggal magisian. Jejah masih labuh, sebut 2 adane. Labuh, lantas mengkecok ke buti. Penumpang buti gisiane 5 nek apang tusing mas leyok. Tegakan buti melah gati. Penumpangnya seberate menek. Mesin buti hidupang magruduk menyene, magruduk masih kena dadang nuse. Sayan ngatehang, sayan linggah tepuk ini pasihe. Sayan pak rasang nusani, jani man metepuk teken timpal-timpali pidan. Lakar ajak ngurte kanti kepetang, enu mirip nyoman armini seger. Enu mirip putu karyani liang buku ipidan. Enu mirip nyoman sentane demen ngiyeg. Dadang nuse sayan selengar peninggalannya. Ia nyerere kangin. Ia mesledatan kau legan kenahnya sebuah misi. Uli pidan meled ke nuse, tusing dogen banget teken i gede. Ada dogen orang ngombaki tusing melah. Nyanan di nuse gelem nyen ngurunguang. Saja liu hitungannya, jani sebuah misi. Elogan buti ane nujah-nujah sayan makang teken nusani. Pelabuhan Sampalani subengenah. Dadang nuse matujuhang. Ditu ipidan irage mejujuk lantas uli ditu melayar ke daratan. Jani buen mulih ngalih kawitani. Sinah lege kawitani tekain. Apa buen lakar bakinin. Nyanan teke di nuse lakar ke ibu malu. Sud keto lakar tangkir ke pura dalam pet unas pemargi ani melah. Dadi melah kini nusane jani. Dadi rame kini nusane jani. Torisi tepuk ini pas liwar. Ada mejalan, ada menekin motor, ada masih angkut teken mobili. Tusing medaya buka kini, ipi dan liu ada rumput laut. Kewale jani sebel liunan tusing lanturang pengupa jiwane membulung. Mirip liunan megai di restoran, liu tongose megai. Cucone nyak jagin, dong, menek dini, dadang nusen lek tekang. Bih, saget ngelah mobil baru, kengken nih, dijenile. Dadi dadang cara turis jani, depang sebel dadang, menek bimu. Dedong. Dia ngatehang dadong.
Lamun kitu sedang melahe, dadong meled mencunduk teken komang dangin dini. Enu mirip ne medagang buku ipidan. Lain dadong dangin, ada duang tiban. Dadi hati tu sing nyambat, timpal leket dadongin tu, kengkenang nyambat dadong di daratan. Dadong nguse kendal pesan buku ngipi iya jani. Tusing masih nyelahang bes tanah kawitane mekeluk kegedingin. Jani maremisi kenane mean kenuse. Nengket jumahne sayan makesiap dadong nguse. Dadi luwung kini umahe di jeman pipis. Cucone nyautin ban kenyem, uli meburuh dong. Melah masih ngai umah ulian sarin pegai. Ane jejekin dadong tanah kawitani lantas adep madi. Cucone dadong nguse tusing nyautin. Mada apang tusing lantas mentakoni dadong. Yen tawange ngadep tanah kawitan. Sinah sebuah lakar ngareng. Idadong nugase ke daratan ngorahin apang melah-melah ngabu tetamian anak lingsir. Tanahim lang, tusing dadong ani ngelang, dadong tusing tain ngai tanah, dadong nampet sebuku kitu. Ada pesan yang dange. Dong, payu tangkil ke pura dalam ped. Payu, ujam tusing, subuh uli makelut tusing tain tangkil. Subuh liu pesan suecan ide betare teken dadong. Dadong kicen seger buka jani. Dadong kicen amerte. Jani sebelah tangkil. Jani beliang pejati. Ede dadong beliang. Dadong lakar ngai pedidi. Meled apang sarin beliman dadongnya katurang. Beliang busung dogen. Nyoh, pangi, tingkeh, talu bebek pada abungkul lakar angon didak sinani. Nah dong. Jani tiang menjalan meli, aget tusing liu petakan ni dadong. Yan liu, apa lantas anggo nyautin. Ini dong, wah mula duwek man busung buku demen dadongi. Sinah lakar jegeg daden banteni. Liman dadong nguse mula cacap ngegai. Tusing ada rasa lelah, kerasa yang. Baktine ngilangang lelah. Pragat subuh banteni, jani lakar tangkil. Dadang nguse ngangop, mih luung pesan pura dalam pede jani. Jo pesan duga sekalain ke daratan ipidan. Sajan gumilanduh. Pemangkune ngaturang wantene dadong nguse. Suarang gentani nyuarang rasa suwung. Dadong nguse man mas liak ingat duga secerik. Pepas ngayah di pura. Limane perjani ngebit. Awakne elagelok buka adena ngelogang. Sane mangkin ke surya. Limane dadong musuhnya cakupang aturang bakti. Uli dije kaden saget cara adan ada suara alam-alam. Uli pidan nantiang mare teke. Ampure ratu titiang tambet sampun suwe nenten poleh tangkil. Kawen teneng ngawinang. Sane mangkin titiang unas pengampura. Subuh wanengan, subuh tawang baktine tuah dini. Manian dini ngayah dini sekali. Dadong musuh tengkejut. Tadi rasa ngade suara suung itu nih. Saja petusik. Mirip ban kendele kaliwat man tangkil ngeranayang. Kanti peteng dadong musuh di pura. Dong, mani buen tangkil, jani subuh peteng. Jalan mulih. Nah, petengim jalan. Dadong nguse nyempang di balini ane sebuah mengganti. Tusing buka ane pidan-pidan. Kerasa krosok i pules. Dadi soleh pesan awak jani. Belasak pulesi. Sebuah antes menjalan. Mai mulih kije. Barengin beli. Kije beli. Kemu tangkil. Subuh itu nih tangkil. Jani bareng-bareng ajak beli. Lamun gitu, nah antiang malu. Lakar moran teken cucuni. Ede moran. Tulis dogen pabesen nih. Dadong nguse mekite nulis pabesen. Kini munyene. Dadong subuh alih teken IPK.
ipeka ngorahin apang dadong tangkel jani. Ditu kone dadong lakar dadi tukang gel. Kewali ngetang. Tanahi de ada pe. Manian apang ada tajukin dadong. Pinih tusing dadong najuk ising kenah di pakarang nawak dadongi. Dadong musuh menjalan kenah nih. Ia meled ngayah ngigel di tengah sesuum. Manis semangane cucone nepukin pabesannya. Enggalangu ngucek apang tusing liu ani nawang. Nih, wanta sapunike cepen sane kuacen ring lainnya mangkin. Nih suksema sane sampun miar sayang Bepi suksema semuton titiang Febri Ardika. Suksema Febri. Niki malih semuton titiang sawitran titiang Aldian Wisaputra. Suksema sampun miar sayang. Eka Pranya Dewi. Suksema. Mantap mewali. Di Pradipa Blesek. Suksema lancar jaya. Nggih wantah sapunika sane presiden titiang katurang Pradewi wonten sane kebawasan titiang nenten manut titiang nas galena sinampura putang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.